Ko te poroporo āki I ngā whānau I mate I raro I ngā whare I papahoro iho I te rū nui I o tautahi, te mahi a tūmatatenga a ngā whānau whānui I Naianei. I te rānei I whakahaere hia I te tangihana o Jamie Gilbert e rua te kau mārua o na tau. Me whakawhiti atu tātou I Naianei kia Rapaira tāwhai I o tautahi, Rapaira. I tēnei wā tonu kei te haria te tūpāpaku o Jamie Gilbert ki tōna marae o Wairewa. Engari ko te tino take whakamiharo, ka tahi anō a Jamie, ka ako, ka whai hoki I tōna Māoritana, nō reira ka tika hoki mana tikana Māori ia e poroporo ake. He uri o Naitahu kua kapohia I tēnei ao. Ka mahu e iho ana tamariki tokorua a Levi Rawa ko India Rose me tōna whānau whānui. It's been tough on me, but it's been really tough for the family. And so I'm really only dealing with Jamie's passing, and there's so much more going on in the city. Kua whakarewahia te haki o te motu hei whakamaharatana ki āia. Kei te takoto te tūpāpaku o Jamie Gilbert, ki roto I te whare tapere kei muri tonu I ahau. I te mea he mōhio tia whānui tia ia o nā mahi whakaari, nā mahi whakanahau, o tira nā mahi katoa a tere hia. With your eyes gonna make you some peace someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put you back into your place. He had that magic, and he always rose to a moment as a performer and as a human being. Same story. He kotahi wiki kua pahure I te haukerekere tana o te manawa o te taone o tautahi me nā tāngata hoki. Ko Jamie me tōna tuahine a Amy Cooney, ētahi engari I riro atu a Jamie ki te pō. It's really difficult to consider losing one's son or brother and have an earthquake and for him to be taken in that way. Ko tētahi o nā kaupapa nui a Jamie he rapu haere I tōna Māoritana, a ka whai tūranga ia ki runga I te poari o tōna marae a Wairewa ki Akaroa. Engari koira tōna āhua he hia uru ki nā mea katoa. He's always been a really inclusive type of person, and he's been positive in tricky situations. He's always looked on the bright side of things. You and me were meant to be flying free in harmony together forever. So take some time in your busy lives, think about the ones who died. Nō kona I puta I te whakaaro o te whānau kia tanumia tōna tūpāpaku ki te urupa o te hapu o te marae o Wairewa. Mau tangata ki te pō. Rapaira, me hoki mai tāua ki te ao kiko nei, he ha te mahi kei muri I a koe I tēnei wā? I tēnei wā kei kona te toko iti o nā kaipatuahi e tarai ana I te horo I te whare, a ki te ata titiro koe kei te hinga, kei te takataka hoki te tuanui, a he pēnei katoa te āhua I te taone katoa o tautahi skari. Rapaira, kua noho koe ki o tautahi mo etahi rā I ai nei, ka re kore he whea ko tēnei e kore rawara e wareware I a koe ne? Ka tika he whea ko e korera e wareware tia, a kei te rū tonu te whenua, engari ko nā rū paku me ki skari, I nana hinei e ono e whitu pea nā rū paku nei I pāmai ki a mātou, a ko te āhua tana ki te wai hoki, I te ata tonu nei ka tahi anō, ka rere anō te wai ki tō mātou nei mō tērā, me ki he āhua noho puihi me ki. Kia ora koe Rapaira, e mihi ana ki a koe moena whakamārama. Rapaira tāwhai tērā I te iwi I o tautahi.